Ica ikuhĩ ngavana wa Nairobi Mike Sonko ni akoretwo akihurwo mbaara ya akimenererio gukirikana ni aragonderera wira-ini wake hari gutungatira muingi wa Nairobi. No na kuri uguo atongoria matiganite ni meyumiritie na gutetera Sonko. Uria wari mumbunge wa Yatta Francis Mwangangi augite mbaara ino kuri Sonko ndiri na muthingi o wothe otiga kumuhura kiuteti na kwenda kumweheria giturwa-ini kiu. Uongozi wa Ukamba-ini ni uongozi haswa wa kisiasa. Zile siasa inachezwa Ukamba-ini, Makueni, Machakos na Kitui ni siasa ya kupoteza. Si siasa ambayo itakuja kuletea Ukamba-ini anything at all, whether political or development wise. Tuzingoje tuseme ati hapa itatokea because tunacheza siasa mbaya sana. Ndoyo ni unyititwo mbaru ni gikundi kia nyayo za umoja. Kiria kiugite Sonko ni afatie kuheo ihinda ria miaka 2 oneke mirutire yake ya wira handu ha kumuhura. Mundu ogwitwo Sonko wa mbere anyite na MCA make maikare thi macire uria meguthondeka uhoro wa Nairobi na kaunti ya Nairobi niwe kuaga mbeca iria nyingi muno thiini wa bururi. Oguo ri mundu ogwitwo Sonko ri nake atiage gukira okira rucini akauga Nairobi toria ungiukira gwaku mucii uge no nginya ageta andu magacira nao agie na andu mariciraga nao ati Nairobi ri hana ndirenda gwika uu tuguthondeka atia na tugucira atia. Ica ikuhĩ Sonko akoretwo agiukirirwo gukirikana ndaratungatira muingi wa Nairobi uria kwagiriire. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.